Organizacija samostojného sindikatu predškolskej ustanovi Boško Buha za Zverbasu сообщила, že so s protestom chce upoznať javnosť so štežkým materiálnym položenjem zanjatih u tej ustanovi, bo skoro všetky predškolské ustanovi u Srbiji zarobky dostávajú bez požnjenja. Od rukovodstva lokalnej samoupravi vymahali, že by še tako i u celosti vyplatili placi za december 2014 rok i za januar i že by še u najhodzacim periode zaprovadzela porjadnost u vyplacovanju zarobkoh. Shod potrimali velji hraždanje, rodiči detoh, jak i sindikalni organizaciji Kulturnog centru Verbas, biblioteki Danilo Kiš, javnoho podprijenstva za prevoženje putnikov i javnoho podprijenstva za informovanje. Potrimali ho i predsjedatelj odboru djelnosti kulturi sindikata obrazovanja, nauki i kulturi Vojvodini Lazar Popara, predsjedateljka odboru djelnosti predškolskih ustanova Vojvodini Đurđica Vrbaški, predsjedatelja sindikata zanjatih u obrazovanju, nauki i kulturi Vojvodini Đurđica Crvenko, jak i predsjedatelj samostojnog sindikata u Verbaše Goran Roganović, ktorý naglašal, že še otrima schadzka predsjedateljoh šitskih sindikalnih organizacijoh pod prijenstvoh, kotri še finansuju z lokalnog budžetu, že bi še prenašlo zajedničke rješenje za nevýhodnu situaciju.